Umfati longu-Abigail wajikisa impi lebe ita itobulala umndeni wakhe. Loma-ke lo ayethwana, wasebenzisa boflawa, wasebenzisa kudla lanako, akayanga ngisho entsabeni, akayanga ngisho kuyawuzila ngalelanga, kepha wasebenzisa tintfo lanato endlini yakhe, wancanza impi, waphephisa umndeni wakhe. Kwaze kwathi angibude njengemprofethi lowabuda nangiyama-ke lowathi bantwa bami bayathathwa ngoba ngiyakweleta. Wabuda umprofethi wathi unantoni? Nami ngisho njalo, yini lonayo? Ngoba lolo nako kungancanza impi lebeyiconze kukubulala. Sinkwasakavuka udle nasi ngiyakuhlephulela. Cela kubuyela kumaHebheru sahluko 11 livesi laka-11. Ngekukholwa Sara wemukele mandla ekukhulelwa, nome abesandlulile eminyakeni yakhe yekutethwala. Kukholwa kulandza tintfo, kulungisa tintfo bese tengcelwe i-deadline. Angisho ukuthi yekelela tintfo bese wetsemba ukuthi hayi mina tintfo tiyawulunga ngisho i-deadline seyengcile. Kepha ngisho tintfo longakhoni ukuthi lungisela tona, tintfo longakhoni ukuthi guculela tona. Sara abengeke akhone kugucula umtimba wakhe, abengeke akhone kugucula iminyaka yakhe ayibeke esiteshini sekuthi umuntu lokhulelwako uba neminyaka lengaka. Kuleyo minyaka yebudzala bakhe, kukholwa kwamniketa emandla kuthi usengaba nako. Ngicela uhambe ngetiki nawe lamuhla uthi ngisengaba nako. Noma labanye bathi umuntu lonjengawe noma longangawe akasabalelwa ukuthi angaba nelutho, phendvula uthi ngisengaba nako. Loku Sara bebangasamkhulumisi mabacoca tindzaba, bebangasamfaki yena. Kumbe nenkonzo bekayi-athenda Sara, abengayi kule nkonzo yekulungiselela kutfola bantfwana. Bese kude nale nkonzo lelungiselela umuntfu loyawutsatsa, bekude i-baby shower kuSara. Bebangasambaleli, abengekho ku-list yema-baby shower Sara. Kumbe labe wathi uyabhalisa kulabanye Sara kuze ngite lapha nami ngicela ningentele i-baby shower, bahleka babuke eceleni. Kani Sara unendo lengetulu kwemali. Uyabona uma unekukholwa, lokukholwa lonako sihlobo sami kwenele, futhi lokukholwa lonako kungetulu kwemali. Maye uNkulunkulu ukuphindvo lenkulu kwedlula imali. Intfo longeke uzuyithole ngemali, kukholwa kuyakutholela yona. uNkulunkulu ukuphindvo lenkulu kwedlula umsebenti, ukuphindvo lenkulu kwedlula ipromotion. Kukholwa kukulandzela intfo emandla emuntu, umsebenti longeke uzukulandzele kona. Kukholwa kusandla lesikhulu lesinemandla lesikhona kukhushuluta lokukhona kudzabula imikhatsi, kukholwa kudzabula iminyaka, kudzabule i-distance, kulandze tintfo lebekuthiwa tikhashane, kukholwa kutende tibe sethudane. Ngicela uhambe lamhla with a smile uthi ngisengaba nako. As long unekukholwa, noma bekuthiwa sewendlulile, usengaba nako. Amen.